mamawkunapa yachaykuna kawsaykuna yuyaykunapash shamuy kawsaypak sumak pacha. Imashinalla kapankichik tukuykunallata alliguman kashpaka alli pachami kapankichik. Alli shamushkawkunaka hupaychik runa llaqtakunapak kawsay rikuchik antakuman. Kay washapi pi yanapak rimak achillkarashka Rafael Pérez Angrangu kapani. Hatun tupu llaqtapi hupanchik kay llaqta Sakiripan, Cotacachi, Kitipi, Imbabura markapi mama llaqta Ecuadorpi. Kay llaqtakuka pusachunga kanchis watawkunata paktachikapan kay kallari apukuna tiyarishkamanta nishpaka. Chay kashkamantapash mamawkunapak rimay tushuri rikuchiykunata charishpa kapan kayukunapi paktalla katinakupashun. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Llaqtakunapa Kawsay TV. Su servidor Tras de TV, Rafael Pérez Angrango. Estamos en la comunidad Topo Grande, que queda en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura del Ecuador. La comunidad, al cumplir 87 años de vida jurídica, se celebra con pasarela de los mayores. Esperamos que nos acompañe. San Vicente de Topo Grande, ay, capa, 73 años de edad. Makiguta Waktaspa, Upapashunchi, Yukanchi, Mama María Rosa Bonita Cabezas Guta. Pacha hatun tupu llaqtapi mamawkuna paykunapa kawsayta rikuchishpakana hupa. Kaypi shayanaqku mamawkunami chay rikurinawkunaman Bueno, siguiente candidata María Dolores Caldo Cachiwango, de 88 años de edad, viene desde la parroquia de Imantá. Mamita Dolores Cando Cachiwango, conocida cariñosamente como Mamita Lola por su familia, es una mujer de 88 años perteneciente al pueblo quichua Imantar. Una camisa cuadrada azulada, bordada por sus propias manos, que combinan perfectamente con la tradicional pachalina lista, elaborada en telar por hábiles artesanos de la parroquia. Esta pachalina no solo es un elemento decorativo, sino que también representa su estado civil. Actualmente ella es viuda. Un detalle interesante es que la cantidad de líneas de la pachalina indica el estado civil de la mujer. Una línea para solteras, viudas o divorciadas y 2 líneas para las mujeres casadas. Además, la manera de usar y amarrar la pachalina define la madurez y el estado de la mujer. A ella elaborado con lana de borrego anteriormente, ahora ya no tenemos artesanos que realicen este sombrero. Muchas gracias. Alipacha, Shinaka Makiuta Waktaspa, Yupaysapasunchi, Yukanchi, Mama María Dolores Cando Cachiwango, Paibuka Charipami, 88 años, Imantak Llaqtakumanami Kaibuma Shamuspa Kaparka. María Carmen Monroy, con 75 años de edad, viene desde la comunidad de San Vicente de Topo Grande. ¡Fuerte los aplausos! Ali Pacha mi capan. Paibuka tushuspa, Kaiguma Kushilla, Imasha Punda Uguna, Shinayan Kaiguta Charipangaskanchi, Shina Llama Milmagota Nachu, Ilus Paulana. Sasaguta de Kuchingapami, Samushka Kapang, Yukanchi Mama María Carmen Monroy. Makibuta Waktapashunchi, Tukuya Ukunasata, Yukanchi Mama María Carmen Monroy Guta.
Paiguca Charipalmi 88 años Kaito Grande Yactagumanta. Sí, como podemos ver, ella está hilando lana, saludando también al público en general. Bienvenidos, bienvenidos, nos dice. Aquí nos demuestra cómo se hila. Va a dar unas palabritas. Charini 75 años. Hasta puchaspa, ñuka mamita kachurachina karya albunduta, pachalinata, chay pachalnata charini kayta fundakuna ñukata mamita yachachishpa puchaspa chayta charini mamita irinciata. Ñuka puchaspa changan gasta milmata anakuta ratiran gashayan anakuta. Chaykunata ka shuarka shuakuna fundata imanina nanta shuarka. Dinuka charima ñuka kunanka kayta ka ñuka kusama suganapa puchahuri. Pues la causa te trabajando ripiga casa, mami te ocupa puchaspa, puchay churachina cara pachalina anaco, yana na cop, yura na cop, katana cop, churachina cop, camisa con dapshina rana, camisa con otra casa, anchuta serena, casa, anchu hanga con tu serena, nisto mami te manda chay manda, ni capsca camisa, anchuta serena. Digo kapura yunata trabajar kasamos pa orko kuna bitar pom paria chica orko kuna matrigo ta lantias ta shina tar ko so al bisa kuna tar pues pa kau sas ka kan sin ka bang dai amsa hatta orko ma trabajar pa shina kar ya ni pa chi ashina arro si badata sa chuchu ka lo se anja ushina se ucha tin shina wanja ver na chay tin bana arro si ka kana risi shkan chi ka kuna tin ka arro si ka sa baba kunada mido na puso kusas kunada chay kuna kana alimi tuchbana nishpe nika kumandai na puta na kare china zambu kunada mikuna ukata mikuna kama tita mikuna zambu ta sapa juta mikuna nishpe nina kare china mikana Su pagi, mi mamá Carmen Murrego y Jingupa y Echenguta Kaigupi compartinga pasamos pascamanda. Así es, fuertes los aplausos a nuestra candidata Margarita Yacelga con 75 años de edad, viene desde la comunidad de San Vicente de Topo Grande. Fuertes los aplausos. Paiguca, Rikupami y Masama Pargate Zuguta, Ruraspa Kanakapan, Chaigutami, Rikuchingapa, Samuska Kapan. Kushiyago, Kaigupi Tukuyau Kunatayata, Saludaspa Kajupan. Así es, ella nos está demostrando cómo antes se hacía el alpargate. Jaras Pargate, Chichaigutami, Paiguca, Kaiguma y Masama, Ruraspa Kanagutami, Rikuchingapa, Samuska Kapan. Sinakamba Kiguta, Waktaspa, Yopaichapasonchi, Ñukanchi Mama, Margarita y Yacelga Guta, Kaitopo Grande, Yacta Gumanda. Trabajar yo caso de tu ya chichiria. Sina alguna gausikanchi. Yo ka wawa utapsi aparispa. Kaimantan kapsi awaspa. Tal vez era que awaspa yo ka cosa kaita. Chai sipispa. Montispa sipispa. Trabajar bien yo ka kakutin. Manda udawaspa tal vez udawaspa. Wawa udawaspa yo ka trabajar. Yuyuguta, pues yuyuguta ni kama mitakara kare. Pima yuguna, ataku yuguna, rabano yuguna, biru yuguna, zambo yuguna, tukui chuchuka yuguna, arroz se va a yuguna, uruto yuguna, albesi yuguna, tukui yuta. Ya no está cara de esta causa con que te
si ariñañakuna. Pienso pai mama Margarita y Sergado que como participan a pasamos pascamanda. Salida de la mama Michita Chico. Alichishikuta chari pashunchi taitakuna mamakuna kaymi mikunan waras miaykopan mama Michita Chico. Tukushawillata makiwata wakta pashunchi imacha makikunata chaypi kapa yukanchi mama Michita Chico. Paymi kapan kanchis chunga ishke watakuta charipan shina kay Torukumanda pay ñawpaman apangapa shamuhun ima shinami kaypi tukuyata yachapanchi ñukanchi kay runa kawsaykunapi uchugu ima shinami kan paykunata ninan musurisha kan imapi kashapash mikunakupi paltashpa wakingarin puka punchu nishpa risipanchi chaykuta ninkunan rikuchigrihun ima shinami rumipi kutanata chaymi ña kunan waras guña hapi hupan rumiguta ña uchuguta churashpa ña kallaripan kutanapa imashinanin warmigu kay rumipi waras rumiwan ña kunan waras kutahupan chaypi ña churashpa karipan uchuguta imashina churarka chay pakati ña kutin churashpa kapanga kay kachiguta moro kachiguan chaymi ninan sarun punlla taytakunapaka ninan kashkanin alipacha kachis kunanmanta ña churashpa kapan chayguta chayguan ña kutin rikuchishpa kankapa chaymi kapan mama Michi Chico Turukumanta shamuhupan kikinkunaman kay yachayguta kikinkunawan rikuchishpa kawsaykuta rikuchishpa kankapa chaymi ña kutin ña mikunakutapas yanushakapashka chaykuta ña kutin kikinkunaman ña kutin convidashpa kagrin tukuyllawllata malishpa kapachun chaypi ña kutin malishpa kapashunchi ima shinami kay uchugu kashkata nachu chaychari millay kapan millay kutawshpaka millay llukshinga nashtaytakuna kutikushya kutawshpaka ña kutin nayapa millay kanga rikuy ña kunan arimba rikupashunchimi ña mikushkayman uchuguta malishkayman yana hupanchima chashnami kapan ña uchuguta kutashkaguta rikuchihu Chico Turukumantami kaypi rikuchishpa kaparka ima shinami rumipi uchuguta kutashpa chayguta ña kutin kay runa kawsaykunapika mikunkapa chakril wasipi kashpa nakashpa ña kutin minkakunaman llukshishpa ayllukuna shamupi ña kutin ayllukunawan paykunawan pakta mikunkapa chashna kanpi pay mama uka ña shamuhun kaypi marichishpa kankapa